Kublai PUA, ang pinang supaya P siakan ika amen faithful and true channel. Pat siakan ika catechism series. Ka mat pat kapang jung kane ka tup ka bamanta kadai ha kanu kom ujisu ulang sisya ubreu. Wat la ujisu ulang ublay bat ubreu. Ki gospel ki pen I ya kum ubreu ubalong sisya ubreu. Ubalamat ya kejing sngeu ki bejeliu bha. Teng wat banjau umat. Kum kejing sngeu si bat kejing kemen, kejing thai, bat kejing shithem, kejing sngeu sun bat kejing bitar. Kat no kalong ke papala. Lah paring kiong kalong ka paradox. Hakan kesengi yang pelut por ban perkat binyak syapang kejing long brew jung jisu. Kalenti ke bahatam ban le ya kata kalong tak pa ngipej kumno ulong uba jemno pat upas ngautu. Ngila ru ban syem kumno ujisu ulong shisha ubreu lengba karukom pa upej ya kibreu kiba ulaya kendu ha kejing im jung u. Ha kiwe pat ki kentien ngin persyang ban jubab ya kane kejing keli. Ha kanu karukom ujisu ulong sisya ubriu. Ki gospel kim ong syapang kadur kadar jung ujisu. Here ki keren syai baha. Syapang kejing long jung u. Lajar kata kim ayangi ya kadur jung ubriu bakrau tam ne u Superman. Tek eki pangin sapet susu hakane ka sengi kalong kini kijing long jung jisu ulong wajem not berupa sengau tu udon ki parlok usngau kemen don ki por kemen baha udon ka jing sengau sen udon ka jing bitar udon ulong ubala bat udon ka jing sengau kia hakamen sim kebaar kerkom bu jisu pej kibriu yo Petrus jisu pej ka jing ya kan thei ke pop jisu pej ka ka jing isnei ya kan thei ke pa syakam pakaklim jisu pej ka da ka jing bha ne kindness ya Eusebius jisu pej ya u da kerkom ke bakot ban kala ke pamut kebalai jisu pej ya pi bat yanga hato ngilamat ya kata ka jing pej pasau ban pen kelai ya kerkom bangi pej ya kiwei kerkom bangi pej ya kiwei ban perkat ya ka jing kerku ban pej ya kiwei kumba ujisu ule bat tongin sya ya ujisu ban penen kame ki kemat jongi bat kadue ke jing kili ke pakongsan kumno ngi pej ya kiwei kumno kiwei ki pej yangi hato kata kapan pau ya kerkom bu jisu upej ya kibriu kiba ulaya kendu temata hakerkom kebabenyak ngit pej ya kine kimat kawei hadin kawei kajing long jung jisu long bejemnut bat ubas ngeu tu jemnut kedai kepangi persyang ban penkelana ketin pareng ke bang sensitif jisu ulang ubah sensitif pat ubah ngeu tu ujisu upau kum uta ubalong sisya ubriu ubadon ke jing ngeu ke jing yale nata ki jing ngeu bat ke jing mut jing perkat kum ke ruksa ngisem ya kum ubriu ubas ngeu kia bah haba yu ya ka Maria ka bayam namar ka jing yap jong unmen jong ka Lazarus haba uyu iya ka bayam mauru ulas ngeu kuslai bat ula ut nadu ka donut bat ula yam kening siam na gospel kum Yohanes long ka hadway de khot lai pulai du lai pusan haba u poi ka jintep ula ut pangnut kemang siam ka de khot ka lai pupra ka kentien Greek kaba u evangelis upron kam ban batai ya ki umat jong u jisu kalong ka kentien ke paklan bah
Ketika ju ka kentin kepa kinong tho history hendai ki penon kam haba ki batai ya ka jing silai jong ka wa nail ki khamat jong jisu kim long ki paterkhong ula jau ya barok ki umat ki ba mi nakamet jong ngidei pan kedauru ba ula surus dei ubom ya itu ne ubai cengai na ki perlok jong ke Maria bat ke Martha kila pa kubor kila ong dakani ke ketien ko kenrat ulok ba jong pi upang kani ke de nagju kalenong yo anis khatway ke khat pat lai hakawai pat ke por katokan des ngi shwa ka jing sha sitom jong haba upoi hajan Jerusalem ujisu ulayam halor jongka Maksudnya Lukas kat kendai dekat sapuai. Namar kai jing sungsun ya katakan nong ba. Namar utip bawat la ulale sibun ki kamba ki kampala na kapantai ki berujung Henry makihi ki kentaj ya bat kin pinyap ya Ujisu udon ki parlok. Ki gospel ki kedauru iya ka jinglong jong Jisu haba uya kendu ya usamla ubah kloy ban lelut iya ke ban buat ya Jisu ula pe ya Gospel ku Markus long wespor ka arpuway. Kata kalamut ba Jisu ula ya kato ka ni ki brio da ka jing ke bakarpang ka jing parlok. Ya uya anis lakot usenran uba ujisu ya anis karlai arpulai ujisu ula ya kamartha pada kapara jongka badi ulah sarus ya anis kadway dekat sang ujisu usngau komen cikadai dan komen bah ki gospel ki keren ru isyapang ke jing kemen ke bakrau kepadap hakadonut jo hakikato katni kipor hakata kapor ujisu ula dap miar da kijing kemen haumen sem bakuj bat ula ong ko pa ko kenrat ka beneng bat ka kendeu nga aingu ia me namar ba melapen pau haki barit ya kaba melaburi na kibasian bat kibastat hooj ko pa melale kumba mela ibit Lukas sipau dekat arpuway ujisu udon kejing sngausun habun ki banta jong ki gospel ki batai ya ujisu ba ulong uba sngausun bat uba tip kumno ban pentengen ya ki beriu ula keren syapang lade kum ubai jemnut bat uba sngauret kadonut Matius kadway arpu kendai ki kam sngau lem bat sngau sunai jung sya ki barit ki bapop ki balasyak kentai ki kentai bat ki kena ki pau kum ke jing pen pau ya ka jing sngau ka bajeliu om tang ya ka jing pen trei bom don jing sngau ne ya ki nongrim jing hikai ulalong upas sngau tu bat upas sngau sunai bha ya ka kentai Samaria Dei namar kata ba kala lengok haba kala ya haba uwan syaka ban kerpat ban pan naka kala ong me uju bat nga ka Samaria kumno me pan bandi sananga na yo anis long saw dekat kentai ngisem ujisu ula bitar Kajing bitar jong Jisu kalolong kepatip da bungot. Ula bitar baha haba ki Farisi. Ya tu Farisi uba kwat ya ban bam haying jong Ula longok bau Jisu syam lasat kiti syua ban bam. Kum tahu Jisu ula ong. Mapi ki Farisi pi pen kuy ya ka kuri. Bat ya ka pliang na syapar. Hendrai syapok jelai tang ki kam kwan ka kam wat burom bat ka kam snew kobi hato ublei ubla tau ya ka basyabar syam la tau ru ya ka basyapo kani na Lukas lenong kat wait kot life kendai bat saupo
Bat lai sien ula ong hakane keju kelenong. Kordit ya pi ko parisi. Hapedeng ki dekat sapu ar hadu sapu sao. Ula keren ru ya keju kajing maham ya ki start ain ki ba las ngomong naka ke ba ula ong syapang ki parisi. Ha kawai pat kapor. Ujisu lahikai ya ki senran jung ya ke ba kin ong haba ki rung hakano ke yeng. Kajing suk hakane ke yeng. Nana Lukas sipau dukat san. Hendrai kordit ya kitu kiba kentai ya kinong rak kubor jung Wat ya kanong ba kaperna umru ulatim da kejing keren bakan sya peno arsut sya dujok. Na Matius Kadway dukat arpulai. Ujisu labitaru ya kitu kiba keno ya Namar ba upen kia ya breu hakas sapat. Ujisu labitar haba ula pej saudong yaki. Na Markus long balai kot san. Ikan mauru ya kejing bitar jong haba uyo ya kinong di jing di haka tempel. Ngisiam ikin jing to ula shina syabuk daki telai. Bat ula be yaki baro na ka tempel. Bat blang bat masih. Ula pen kelak hongpong ya ki mi jong kinong ya pen. Bat ula te pasai ya ki pisah tengka jong ki. Na Yohanes long kebar kot katsan. Ujisu ula bitar haba ula baki breu ki penon kambaklai akan nyam naka benta kajing mentoy yalade. Kajing arsap, kajing penon kambaklai kabor, kajing but ain klem mensim bat kakam kai. Kajing bitar jong kam dei kajing telot nakal yang jong Henrei kajing penpau ya kabor mensim kebaklan jong kajing persya ya kajing bomhok. Kapen ya kajing jong ya kajing sisa. Bat ya kajing mane kebahok ya ublay. Ujisu udon kajing sokya hakamen sim. Kawaipat kabenta jong kajing sengolem jong Jisu kapau haba ulaya tu lupa siapang kajing saksi tom jong hau Philip baru Andreas. Baru laong ngaleng hakamen sim. Baru ulah kerpati okupa pan pelaj yang na kane kapor. Isyam kane ayo anis long bakat dekot punyau. Ulas ngau pisah jur hakamen semru haba uyatu haki kat ngut ba uwei naki undino ya Na Yohanes kat laid kot arpuwei. Haulum olive shua ban syakem ula duai da kamen sem kepakia bat ba en pelaja na kajing syashito. Siam belatok kas jong kalahap haka kendau kum ki jenjau senam. Kas jong kalahap haka kendau kum ki jenjau senam. Na Lukas arpu kot sapu sao. Kapapau bha haka jinglong jong Jisu ya ki pasyaban ben kalong ka jinglong kloy jong ban pidiang ya barok. Hamtam ya ki papang. Kini kilalong ki breu ki bala nyau yala de ki pasyak la ben. Kilong ki pa jileu haka jingmong ki do no jong ki namar ka imlang salang ka kenok ya ki bagi de maki hi ki balong ka dau jong ka jinglong jong ki. Kumta bun sin ki imarway bat la no ya ki dalaki jong ki bahiyeng hasemru. Kumno te Jisu upenya dei bat kum kini ki breu. Kajing shim jingmut. Darap pule ya ka gospel kum Markus nong keberlai kot iwei het unriu. Bat pule ya kane kumba pi dang pule ya kane kajing tho haka sen ke paningkong haka jing im jong pi. Hadin kata te sa persyang pan jubab ya kini kajing keli harum. Ngin sim ya kane kajing pule nakane ka gospel kebangi ong mentan mo Markus lai iwe tu unriu tingin sa persyang penyahap ya kane bat ya kejing im lade pada ke kejing pet jungi
dengan pule yakine kis Andrew tadi gitu hot Markus long light hot iway du Andrew ujisu ula lej biang syaka sinagog paladon hang ta way breu ubad ko kakti ladon ru hang ta ki breu ki balakwa ban kem daw yau jisu kumta kira thap ya u najan ban yo i lada un pen kot yano yano haka sabat ujisu la ong hau tau breu ubad ko kakti ale syane syakhamat nang tau la keli ki pajba ka anjungi ka syak ban le ayu haka sabat ban le bahane ban le sniu ban pelaj ya ka jing imu breu ne ban pendu ya ka kipat kilas ngap laka ngap uji sula bitar haba ula pej saudong yaki bat ula ngausi artat ya ka jing mutlop bat ka jing matla jungki te ula pai syau tau breu to kener la kakti une ula kener bat kakti kalakoj kumta ki parisi kilami naka sinagog bat kilaya kendu bat ki Herodian banyak sela kuno ban penyap yau jisu tinggal isngau ya kene kijing pule na kene ka benta ti siang pun jubab ya kene kijing kili mudur ba pidai utau breu ya uba jisu lapet kia pi mare siying banyak tu ha ki bahyi hasem ya ka ei ke para jia ha ke sinagog ha kata ka step kumno pisngau kat ba pidang keren kumno pi batai ya ke jingle jong jisu kumno pin batai ya ke dur khmat jong kitu ki parisi lene mudur pa pidai uwei na kitu ki parisi pidang batai ya ke ju ke jingjia ha uwei na ka kunhun jong u Herod pi kwa ban pensutu ya u ba ma pi pinya don bentalang ban pendu no si sendon yu ni jisu bawan ra ya ke jingma yaki kemut di kumnu pin batai syapang utau breu badon kakti kepater khong haune Herod kumno pin batai ya ke jingle jung jisu teman-teman ingin pulih saka babut kepentak babut jong kene nyau duk khatar kene sakwe pat ke jingjia ujisu bat ki senran jong u kila kendria no sya kaduriau Galilea bat bun belai ki ya bot ya u kila wana Galilea na Judea na Jerusalem na kathan Idumea na silang ke Jordan bat nadu ki thain Tirus bat Sidon une paj belin ula wan sya ujisu nomor ba ula yos ngau ya keba ula le haduk kata ubun upai po jisu ula pa ke sendran ban pen krek kawai keling joki paj ba ki yatnyan ya u nomor ba ula pen koi bun ki briu pat baro ki papang ki la yatur banyak kata ya u ki ba syong suit ki tang syu i ya u ki la yadem krup khmat jo u bat kila kerkai me long ukun ublay ujisu lo maham tinge yaki mensim boman banong penpau yau ke ai ke ba ujisu udang le mentah ki ai ki mat be per pedeng ki ba umarkus u banjur hakane ke benta kene lenong lai khot nyau du khat ar ke ba ukwa banyak tu hangi dakaba pen i ya ke jinga pera pedeng ki jubab ya ujisu hagi dekat iwe du unriu bat hagi dekat nyau hadu khadar ke jubab jong ki men simbom khoi ya ujisu tu kini in pen perkhat ikini dakaba pipule sa pule biang sa sisin sa perkhat ikini ki jubab kerkombo jisu ulapet ya kibriu mentah. Kadau kepakrau tam jong kejing syak sitom jong ki baduk kamdei tang kejing tangan kejing duk dan kejing bomla ban pen urlong ya laki jong kejing angnut. Henry kejing bom don jong ki ba
bat ki ba patiau yaki haka jing im jongki. Om don ba pet yaki. Om don bayar ki kemen bat ki. Man pet ya uwei pat ubriu da ka jing it, pat ka jing sut nyau, kalong kumba piong. Naka benta jonga, pilong ki ba kordor, pat ki ba don jing mut. Dakar kom ke pangi pet ya ki wei. Ngi pen sngau ya ki ba ki long ki ba kordor. Lani ki bom don jing mut. Kane kalong ru karkom ban pen i la ngi long sisa ki briu ne em. Haka culture jongi ke ba ai jing kong san bhai ya ka dur bat ya ke jing yo i ka dur ba pau bat ya ke jing yo i ka bor jong ka khamat kala kalalong ke ba kong san tam ban ya ki wei pat ki bor jing sngeu jongi. Bon ki briu ki jubab kum ba Thomas ulale haba ki parlok jung ki la yathu ba u Jisu la pipat. Ula jubab kumno, ula ong kumno. Lemda ngayo i, ya ki dak jing mong ki kti jong u, pat nga kta ya ki tu ki din prek, pat nga teba ya ka kurung jong u, ngan om nget. Layo anis, long arpau dukat arpusan. Ngilaru pan kili lade, kumno u Jisu upet ya ki briu. Lada, ngimpule benia ya ki gospel, ngilak ban bakla haka jing sengtu yaki kuma ki briu men ar hajar snem tam mensua kila bakla haka jing sengtu yaki jing le jong Jisu haka sinagog Nazaret ki briu kila yo iya utang kumu briu kila ong kumno hato une umdei ukun u Joseph hadin ke jing penroy yaki kpu ki ju ki briu ki lakwa ban penlong sem ya u. Habangi pule ya ki gospel. Bun sin ni ya sngau syapang ki rukom ba per u Jisu upet e ki briu. Laki long marwe ne ki pajba. Kakentien pet kapau kat lai sin ha gospel ku Matius. Arpu arsin ha gospel ku Markus. Kat kendai sin ha u Lukas, pat kat arsin ha gospel kum Yohanes. Kumno te u Jisu upet je kibriu. Kibalai kenduk yau. Ngipet nikong yau Petrus. Ula pet yau dah kejing it. U Petrus ula pen scam baun om di unum shed kela ne len yau Jisu. Henry hapa kiwe kawe kasyakri kentei kala kena lene bakala ong kala kedau ba udai usendran jong Jisu ula semai laisin ba tip ne itu yau tahu briu. Henry hadin ke jinglen ke balai u evangelis lo thok u kendrat ula pai ba ula pet shine yau Petrus. Bad u Petrus ula ken mau ye kiktin jong trai ba ula ong shwa ba usiar un ken i mentakasngi lai sin pin len yanga tela tho u Petrus ula mi syabar bad ula yam ktang na Lukas long ke ba ar puar dekat ndripu wei bad ndripu ar hakwe kasngi u Pope Francis ula ai ke jingkren syapang ki umat ula ong ba don ki umat jong jing pang kai jing sngosi kai jing kemen bat kai jing krau kai jing pang nut ke bau Petrus ula sngew kala pen sngew thu ya u ba kai jing i jong u yau Jisu kadang duna bat ba ula shet kala ya u parlok ba hatam jong u ki umat jong u kidei ki umat jong kai jing sngosi habala penrem yu Jisu banyap klempep la pet yu Petrus da ke jing skosun ei ke bakrau karukom ba u Jisu pet yu Petrus kalong kumju kumba u la pet yu to samla barus pa u Jisu la pet e yu ni siapa kos pelet ku Markus long ke ba sipau dukat arpuwe
Saya ke wipat ke beriu, ya ke kente ke bapop. Ujisu upet ya ka dake jing isne. Halukas kalong ke banyau, kot ar lai pun riu hadu sanpo. Ulukas hangne upen I ya ke jing ya per, hapedeng ke rukom bo ujisu upet ya ka taka kente ke bapop, bat ya ke rukom bo usimon parisi upet ya ka. Namar bo ujisu yo I ya ke jing I ke ba kadon hakat onut jongka. Ula pet ya ka dake jing sengsen ke ba krau, kad ba usimon pat, ula lengo ya ke jing le jongka. Pat siam lala ban yo I ya ke jing long ke ba syapo jongka. Sa ke wepat ke jing pe jung jisu, ya ka kentei ke ba syakem ba ka kelim. Ujisu upet ya ka da ka jing subun jing ba. Uyanis uyatu ya ka jing kendu jung jisu bar ka kentei ke ba syakem ba ka kelim. Ha Yohanes kalong ke ba pra dukat iwe dukat we. But upen I kumno ujisu upet ya ka da ka jing subun bat ka jing ba ke ba krau with kindness. Mauru ula ban penrem bahkan yap da ka jing len temau. Henry u klempet ya ka hakapa sedang. Namar kwa ban penlong ya ka bahkan sengau le rai. Ula yeng hakaliang jongka ban yada ya ka nagi baken no ya ka. Kadu ula pet ya ka da ka jing sebun jing pa. Siam la penrem ya ka. Henry ula ong haka bahkan omle pop shu. Nata saka wipat kurkom pet jung jisu ya Zacchaeus. Jisu pet ya da kurkom kebakat syaka jing kelak kapamut. Zacchaeus udai ubreu ubom jula ban pet bet hakikmat jung ki breu namar kum ki wipat kinong lum khajana uju kamai pisa takalenti ke babakala. Namar kata ki breu ki jukiar ya Henry ulah kwa ban tip ujisu ulong ubakumno. Haba ulah yui ba une unang tu lupa samla salia ya kijing perkat seni ujung ki beriu persya ya kinang lum khajana ulah priang ya ujisu shalayeng da kijing kemen ke bakrau wangi siam ha gospel kum Lukas kalau bakat kendai dekat ndriu karkom ujisu pej ya kelapen sengau tu ya ba mauru udai ban kela kapamut. Kijing batai yakine. Uji supet yaki breu hakurkom kabom ju long paj ba lene ke ba kumju ya pet lem kiwe hapeng ki breu. Ula ban yo ya ka ke ba la ban long. Ya ke ba kini ki breu ki la ban long. Teng uju ai jing ya ro yaki. Kajing nget jong pi kelapen kwat ya pi ula ong sisin. Nama Hamatius kendai dekat arpuar. Siam la ong ujudas udai tang unong set kala upasniu henre ula kwat ya paralok. Kemang siam Hamatius long par pendriu dekat sanpau. Siam la ong Petrus udai ubating put. Henre ula ong Petrus udai ubriu ubakemen. Siam la ong siapang Pilatus kat no ulong unong ya lam baklem do not. Siam la ong kine ki sipai ki pasanar prainga ki de tangki nang pensitom. Henry ula ong ko pa map ya ki namar kim tip ya ka ke pa ki le. Lukas arpulai dekat lai pusau. Mentaro ong une ubreu udai tang unong but tenrai. Kat kum kat dustur. Lene ulong liberal. Ulong unong yalam ubabi ne ubam lerkam. Unom ong kunta. Nakapanta jong ubaro kibriu kilong kipa ublay uit. Wat hapedeng ki pop bat ki jing dunai jong ki. Judan mano-mano. Uba pet yakiwei pat kumba ujisu upet.
Ki khmat jong u ki dap da ke jing e ke pasai. Ki briu ki la ban sngew ya kata. Kato kane kim sim la setiaban pej ha ki khmat jong u. Namar ke jing pej jong u kalong ke pakoi hadu kata-kata. Ujisu upej ya pi bajanga. Hato ngilamat ya kata ke jing pej. Lesing impat Jumat ya kerkom bau Jisu upet ya iwei pa iwei nangi. Lesing impat jus ngau ya ka. Hari om don ke pakang yangi ban perkat bau Jisu upet ya iwei pa iwei nangi da kejing ke pakrau. Ke ke ba pi ngau haba pi ngau yang abang ong kumta. Hata pi ngau benyau. Haba perkat bu Jisu ulak ban yu ya ke badon ha ki nut jongi bad utip lut ya ki sepang jong pi jonga latangi sngau benyau haba ngis yo sngau ya kata kalong kadak bangidang don jing septing ya u Jisu haba ngi persyang ban buri ya kato kane ki jinglong ki jing perkat ne ki jingle jongi na ublei namar bangi sngau le ranya ki kalong kadak bangi septing po ublei un bisar par pensitom yangi. Habangi le kumta ngidang kangkap halade. Kamut bangi kwa ban peteng ban le persya ya ublei. Kadba ngidang persya ngidang persyang ban peni yalade kumki Kristan ki babha. Te omdei syu umen sima kuj ubayalam yangi. Ngidang sa merau haki pop jengi. Ngidei ban perkat ban bakalong ke jingkerku ban tip ba ujisu uyo ilut yaki ki badon haki donut jengi. Namar ba utip lut yaki sepang jengi. Ngin omle ya ka jing bakala da ka baburi yaki pop jengi. Ne penrit dor yaki. Habangi ngai scam ba upet ya iwei pa iwei nangi da ka jing it ke bakrau. Ngila ban wan hakmat jung u da ke jing shania pat kerpa de ke jing map jung u ha ki wipat ki kentin ngila ban pej ha ki khmat jung u bat ban mat ya ke jing it ke pakrau jung u ha kas ngi sajan arpusan trik nailar arajar khat ar u Neil Armstrong u briu bani kong bani yaj halor bunai ula klat no hakarta ke ba prapu arsnem. Haba umi na Apollo khatway haka arpway tarik naitung sejar khandai spa andrup khandai ula kren ya ka ketin ke papaunam kumne kata ka de tang ka sin jam ke barit ya ubreu henre ka dei ke jingkiu ke pakrau ya ke jaj penriu ki kentin ke pa ula kren haba ula le jingo ya ka ri bakoi kemudian ke Holy Land house nem sejar khandai spa prapupra kimlong kibaya tipaj ba. Hata kapor ula kerpat ya unong wat binya jong ki bandai u archaeologist u Meir Bendov ban yalam ya u syaka jakab u traj sukris ula juyai. Apa ula poi haki mau kurdon jong ka tempel u Herod ula sengai sipor ha ke jing ngabjar ban jing duai pada ke jing ngokhia ula ong. Nak benta jonga kalong kepakongsan sibun ban yaj halor kini ki mau kendon pan ya ke bayaj halor ubnai Henry hakawai kapor ne hakawai pat wat lada ngilaklet no yaka baro ngilamat ya ka jing pej jong Jisu baro le sedei leng ba jong uleng do uba map ya ki pop jongi haka kerteng jong Jisu lane la bandai lengba jong uparlok ne kaparlok ba pej ba pediang yangi kumba ngilong. Ban sengau tu kumno ujisu upej ya iwei pa iwei nangi kayarap ingi ban sengau tu kat no kalong kapamentoy ban tip bat ban ihit yau. Kane kapen kelalut ya kajing imjungi. Tungin puson. Ban pediang ya kerkom ba ujisu upej yangi. Tungin wanra hakamat jungi.
ngin khabri be ki khamat wan ra ya kadur ka bahe ka jung jisu bat ngin ong kumne wan ra mantai kene kadur khabri be ki khamat pi ba page kene video si ngap be kene wan ra yo kadur jung jisu tak ba pi khabri be khamat kadur jung jisu bahe kumbaka kentei kepala syakem namar bakala klim tungin pidiang yakar kombo jisu upet yangi bat uong ngaru ngam penrem yapi keno bat wat le popshu kabengin ang kap yaki kemat jongi bat pidiang yakata ke jeng pej jong ukris keba penkia yangi keba pentengan yangi bat keba ai yangi yakajing im keba tamai ujisu upet yapi padianga da kajing bha jing sebun kajing jamnut bat kajing isne uyu itang ya ke ai ke bha bat ke itnat ha iwei pa iwei nangi tongin pediang ya kata kajing pej I kajong u kata kajing pej jong ujisu kala sisyaban pen kala ya kajing im jongi namar bishar ne penrem yangi Ngidi ban pediang yu Jisu om kum u Simon Parisi Henry kum u Petrus kenang bangin la ban tip hok ya u bat yalade tang mauhi u bala ban pen pau ya kajing sorong bat kajing ken hok jungi yalade u Jisu kwa ban pej yangi hakar kom kapa simet baha kemut marwe yangi kataru kade karukom bu kwa yangi pengen pej ya kiwei dengan penkala ya karukom bangi pej ya kiwei iwei pa iwei nangi ila ban kili yalade kumno nga pej ya kiwei ya kayeng kasem jonga ya ki kena pule jonga ya ki parlok bay trelang bat nga hakarkom kapapha ne kapasniu tungin husiar bangin ombat ya ukung ubahe halakajong kikmat habangi pej ya uwei pat ubriu ngila ban penpau bun jaj kikubor klem takren satya kajing kajing kemen kajing lengo kajing bom salia kajing shifting kajing kenkok kajing bitar kajing serong kajing isi bat kiwei kajing pejongi kilong kum ki kentien joy kila ban tei andre kila ru ban penjot kila ban ai mensim andre kila ru ban pendu mensim mantap dengan kerpat ya kajing kerku nau blai bangi dubla ban pej kiwei kumau Jisu upej kerkom bangi pej ya kiwei lene ba kiwei ki pej yangi kala ban penpau bun jat ki jinglong kum kajing temu besniu kajing serong kajing kajing long perlok bat kiwei ubernanos ulatho ya ka ei kaba ki kentin ki la ban bure ki khmat jongi ki penpau haka kubor len jong usnem arajar khat ar upo benedict ula keli ke keba khang ya ka jing pej jongi ban long kaba don jing long breu bat jing ya ki henmen ki para jongi ula jubab bun sin ke de jing don spa jongi Henry ka deiru namar bangi bu ya laki jong ki jing mentoy par ki jing simet haswa jong ki baro kumta lakhot yangi ban pen kela ya kerkom bangi pej ya ki wei walada kim pen kela ya kerkom baki pej yangi ha ki wei pat ki kentien lada ngapen kela ya kerkom banga pej ya ki wei kin sedang ru ban le kumju nolor kata ngala ban keta ya ke keba kinlong lasai
Kumtangi la ban kerpat yu Jisu. Ban nyarapengi ban pet yakiwe kumba upet. Kumba u Blessed Basil Morio pat u John Bosco bakut kibara long kinong hikai kiba krau hakas pas nem kiba kat kendai hapen ki kena jong ki long yeng kiba duk yang ngiru lakhat ban pet ya ka kiba bha ki wei baderap ya ki ban kiu shaprang wala da kalong tang 10% henrei om ban syu keno ne yo I tang ya ki jing dunai jong ki hai kui pat kerkom ong ngidei ban pet ya kaspa kebari haman la uwe breu om tangi kijing duna jong u apa ngi pet ya kaduru jong uriu khoi ngi pet ya breu ubala sya pen kela do trai Jisu to ngin sya yu Jisu ban penon kam ki khmat jongi bun sin ngi julong ki pakloi ban bisare ki we to ngin pla pa bun sin ngi syong kum kinong bisar hakmat jongki ngi judan ke jing sngew tharai snew bat keno yakiwe kum u adam ubala jubab yo blay ka kentei ke pamela ai bandon bat nga kala ai hanga yo so ju tau ding bat nga labang tengi pe yakiwe lomba ki yit khmi ki pa jaklia kumta tungin sya yo Jisu ban pen khoi ki khmat chungi khnang bangin dubla ban ong om dei shu nga ubaim henrei ukris ubaim hanga sti saki latia long ba ar khot arpho kejumut kalong om dei shu nga uba pet ki wei henrei u Jisu uba pet ki lengba ki khmat chunga ladang pen kelai kerkom bangi pet ki wei u Jisu un ong bangi dei ki matla ki bayalam ya ki wei pat ki matla te ka jingkeli ka pakong san yang i kalong kumno ngi pet ya ki wei kumno ki wei ki pet yang a hato kata kapen pau ya kerkom bu Jisu u pet ya ki breu ki ba ulai kenduk tu kan hi kan long kijing keliban pen perkat yang i iwei pa iwei but right kini kalau ngapa kam jorong tungin ya sam ya hukum kini kijing hikai syaki wei pat ki parlok ki chongpi ban ya lam bat ban petin lem ki wei bat perkat to ya sam kini bat kublai sibun ya kapor bapila syak ban sengap ban syak skor yang ublai un kurku ya pi wei bat tungin ya pet kumba pet u Jisu